Religija i kultura praistorijskog čovjeka. Religija je skup vjerovanja i obreda koji ih prate. Nastala je zbog nemogućnosti čovjeka da objasni prirodne pojave kojima je bio izložen. Ljudi su najviše obožavali one prirodne pojave od kojih je zavisio njihov svakodnevni život, sunce, kišu, grom i tako dalje. Praistorijski ljudi su razvili vjerovanje u zagrobni život. To zaključujemo na osnovu predmeta za svakodnevnu upotrebu koji su sahranjivani zajedno sa preminulim. Vrsta religije je zasnovana na vjeri da duše preminulih nastavljaju da žive u predmetima ili pojavama, naziva se animizam. Svete biljke ili životinje, zaštitnike i pretke roda nazivamo totemi, a vjerovanje u njih nazivamo totemizam. Slikarska umjetnost javlja se još u paleolitu u vidu pećinskih crteža. Najpoznatije oslikane pećine su Lascaux u Francuskoj i Altamira u Španiji. Paleolitski ljudi su često izrađivali male figure, češće u ženskom obliku, koje se nazivaju paleolitske venere. Najpoznatija Vilendorfska venera, stara oko 29.000 godina, pronađena u austrijskom gradu Vilendorfu.